الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله تعالى aytdi: واذكروا الله في أيام معدودات. Allah Taala'ны sanalgan günlerde iske düşürügüz. Ham musulmanlar Zulhicce ayı başlanğaçta urazalar tuttular. Allah Taala'ны köp iske düşürdiler, izgilikte yarıştılar. Ham tağın bir izgilik yakınlaştı, ham ol Garafa günni uraza tutu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Min ümit etem, Garafa günni tutulgan uraza 2 yıl günahlarga kefaret bulur dip." Allah Teala bu günlerini büyükledi, büyük etti. Ham bu günlerde ayırım ecir savab kele. Ham irtege Garafa günü bulaşak. Ham indi bugün tüngi 12 saat 23 minutta sahar tamam bula. Şunar bu vakitqa kadar aşap qalığız. Ham irtege uraza tutup Munda meşitke iftara kiligiz. Meşitte iftar hazırlanacak. Uraza tutuşlar için, hatın kızlar için de, iratlar için de. Ham şulay yok bu günlerini tağın bir ibadet başlana. Bu ibadet ise Ebu Hanife mezhebi boyunca vacip bulup tura. Ol her farz namazdan soň tavuş bilen tekbirler aytu. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd. Hamul başlana irtengi namazdan soň. Garafa gününün irtengi namazından soň başlana ol. Ham Şembe günü, yakşembe günü, düşembe, şişembe, ham şerşembenin ikindi namazına hatlik bulaşak. İkindi namazında soňgy gün bulaşak. Yani mine bu günlerde farz namaz okugaçta tawuşyňny ezgine köterip Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd dip zikr aytila. Allah Teala iske düşürüle. Her bir farz okılgan farz namazdan soň.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Qurban күні һәм ondan соң килгән 3 көн ташрик көннәре дип атала. Бу ислам әһленең, мусламаннарның бәйрәм көннәре. Һәм ул ашау, эшу көннәре диде. Ягъни бу көннәрдә мусламаннар шатлана, бу көннәрдә мусламаннар бер-берсенә йөреше, кунакка баралар, туганнарының хәлен беләләр, ашыйлар, эчәләр һәм рөхсәт ителгән уеннар уйныйлар. Бәйрәм көнне мәчеткә намазга, бәйрәм намазына барыр алдыннан гысел алына. Ничек бу тапшырыла сахабалардан, һәм шуларның берсе Ибн Умар тапшырыла: "Кана ягтасилу яумул фитр кабла ан ягду." Ураза бәйрәмендә гысел ала иде. Һәм бүтән бәйрәмнәрдә дә, бу бәйрәмнәрдә гысел ала иде. Шигыр алдыннан. Ягъни мәчеткә барыр алдыннан бәйрәм намазына гысел алына. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ураза бәйрәмендә мәчеткә шигыр алдыннан ашый иде. Капкалый иде. Ләкин Qurban бәйрәмендә намаз укыгач кына ашый иде. Намаз укыгач кына ашый иде. Һәм бу сөннәт булып тора. Шулай ук сөннәт эшләреннән бу көннәрдә ул бәйрәм җиренә намазга җәяү бару. Машинаңда утырып түгел, атыңа утырып түгел, җәяү бару. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бәйрәм җиренә җәяү бара иде һәм җәяү кайта иде. Һәм бу көнне машиналар йөрү бик тыгыз була. Һәм машиналарыгызны менә бу стоянкада, мәчетнең стоянкасында калдырам дип өметләнмәгез. Аны менә парк, семья, гаилә паркының стоянкасына калдырыгыз, калдырган булсагыз. Ә инде җәяү килсәгез, ул хәерлерәк була. Безнең шәһәр бик зур шәһәр түгел ул. Артык зур түгел ул. Әгәр дә мөмкинчелек бар, сәламәтлек бар икән, җәяү килегез, сөннәтне эшләгез. Ә инде машинада килсәгез, аны менә бу гаилә налоговый артыннан яки гаилә паркының стоянкасында калдырыгыз. Оставляем машины в день праздника на стоянке парк семья. Сюда не заезжаем. Шулай ук бу бәйрәмдә эшләнелә торган, бәйрәмнәрдә эшләнелә торган эшләрдән ул бер-берегезне котлау. Ничек 4 мәзһәбтә дә килә. Ул инде бәйрәм көнне бер-берегезне бәйрәм белән котлау һәм бер-берегезгә дуа кылу. Ничек килә? Абу Умама әл-Бахили, бу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы, ул бәйрәм көнне дусларына әйтә иде: "Тaqabbalallahu minna wa minkum." Дусларын ишратса, әйтә иде: "Аллаһ Тәгалә сездән дә, бездән дә кабул итсен гамәлләребезне", дип аларны тәбрикли иде. Аларны котлый иде. Бу сүз белән генә түгел, бүтән сүз белән дә була, чөнки аның асыл мәгънәсе ул мусламаннарның йөрәкләренә сөенеч кертү. Шулай ук Җубайр ибн Нафир әйтә:
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri eğer de bir-birsini ışratsalar, gayet günni bir-birsine Allah Teala bizden hem sizden kabul etsin dip bir-birsini kıtlaylar idi. Şulay bu günni, gayet günlerini hem cumğa günlerini Müslümanның mümkünçiliginden kilse ayrım kiyim sayılav bu günler için. Abdullah ibn Umar tapşıra bir vakitni Umar ibn Hattab yifekten bulgan kiyimni satıla turgan kiyimni ko'rdi. Ham o kiyimni alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kele. Yifek, şolk. Ham ayta, ya Allah'ның ilşisi, mana bu kiyimni satıp al. Ham eğer de sana konaklar kilseler, yoki sen bayramga chiqqan bulsan, mana bu kiyimni kiy. Yani bu kiyim sana bayram kunlari için ham konaklar için bulsun dedi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağar inkar kılmadı, lakin aytdı, bu kiyim, yani yefekten bulgan kiyim, ol yaramay yaratlarga dedi. Yefekten buluğun kiri qoqdi, lakin mana asıl ma'nani bayram kunlari için ham jumg'alar için ayrım kiyim alu, maturlanu ol sünnet bulup tura. Şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram kunni biz aytdik jayov bora idi. Lakin ol borganda bir yo'l bilan bora idi, qaytganda ikkinchi yo'l bilan qayta idi. Bayram ituun ko'rsatir için ko'proq kishilarga suyunishsin. Şulay bu kunni Aisha'dan topshirila. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim uyimga kirdi, ham benim uyimda iki kız bola jırlab o'tiraydi. Bayram kuni shodlanalar, jırlaylar. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarga bir so'z da aytmadi. Lakin yotdi, ham divarga taba burildi. Ham Abu Bakr kirdi da zorlana boshladi. Ne için siz bunda jırlaysız deb ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona inkar qildi, ham aytdi, qoldir olarni, bu bayram kuni. Bu bayram kuni shodlanu kuni. Shodlansınlar, jırlasınlar dedi. Yahudlar bilsinlar dedi. Müslümanlar bu kunni ko'rsatirga tiyishlar o'zlarining suyunishlarin. Shodlanirga tiyishlar ham bayram etirga tiyishlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, butun millat ahillari islom dinining jengil buluğun ko'rsinlar için. Şulay uq bayram kunlarında Efioplar kelalar idi. Qalqan ham singi bilan o'ynaylar idi. Ham Aisha mana kuzatirga qararga yarata edi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sırap, yoki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sırap ona ko'rsata edi. Ham nechik kela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menga aytdi, tashtahina tanzurin, qararga tilisingmi ularning o'ynaganlarına? Ham Aisha aytdi, ayye, ham ul meni o'z ortimdan bostirdi, ham menim bitim onun bitine tiyip turdi dedi. Ortidan bosib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ning biti bilan bitine tiydi. Ham men qaradim dedi. Ularning o'yinlarin. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efioplarga qarab aytdi, dunakum ya bani arfida. Davom etingiz dedi. O'ynag'iz dedi. Ham qarab tuyg'ash Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, bor kir deb
Гаишәгә әйтте. Яни бу көнне сөенеч белдерергә кирәк. Бу көннәр мубах булган уеннарда катнашырга кирәк. Менә безнең паркта да быел бәйрәм булачак. Бу сагать 1-дә булачак. В час дня будет. Начнется праздник в парке «Семья». Онда уеннар була. Онда гаиләгез белән килегез. Әгәр дә яңгырлы көн булмаса, утырырга, шул ширемдә утырырга әйберләр алыгыз. Шунда утырып, үзегезнең бәйрәм итүегезне күрсәтегез. Бу ислам диненең шагыйрьләреннән. Яни бу ислам диненең йолаларыннан булып тора. Үзеңне бәйрәм итүеңне күрсәтү. Шуңар монда катнашырга кирәк. Килегез, катнашыгыз. Һәм инде шулай әһәмиятле булган хөкемнәрдән корбан шалына башлый ул имам намаз укып бетергәч. Шуңар бу вакытка кадәр корбаныгызны шалырга онытмагыз. Һәм әгәр дә корбанга кагылышлы сораулар булса, яки шикләнсәгез, бу очракта сорау белән мөрәҗәгать итегез. Үзегез нәрсәдер табырга, хөкем итәргә ашыкмагыз. Бу көнне бер-беребезне шатландырып, матур сүзләр белән, бер-беребезгә кунакка барып, бер-беребезгә бүләкләр итеп, бәйрәмнәребезне яхшы гына үткәрик. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله